Serata oħra ta' spettaklu, 12 kanzunetta kompetew bejnietom, minnhom intażlu 8. Dawn huma You Listen ta' Martina Borg, Concrete ta' Nathan, Kantera bl-allara ta' Keke l-allara ta' Kabum, The Alchemist, Brabble and Stone, Kant ta' Mirjana Conte, Unheard kantata minn Krista Sujak, Għażliet ta' Dario Bezzina flimkien ma' Zeppi l-Muni u Lab Lab Tok Tok ta' Stefan. Il-votazzjoni kienet nofsa fidejn il-ġurija u n-nofs liħor fidejn il-pubbliku illi seta' jivvota sa' 3 darbiet għal kull kanzunetta. Kif seħ fl-ewwel semifinali waqt il-votazzjoni ġew mistiedna 3 kantanti Maltin illi kienu ħadu sehem f'edizzjonijiet passati tal-Multi Eurovision u d-diska tagħhom minkejja li ma kienx rebħet baqgħet maħbuba u magħrufa. Telet l-ewwel fuq il-palk Claudia Fanello b'libsa skura li kontrastat mal-libsa bajda illi kienet kantat biha Pure fl-2012 u ġiet fit-tieni post. Segwa Richard Edwards bil-kanzunetta Finally illi kien ħasem biha fl-2011 u ġie fit-tieni post. U fl-aħħar Jamville illi kantaw Zifen flimkien ma' 4 żeffien oħra mal-kanzunetta You illi jissalqet 20 sena mill-festival tal-2005 parti mid-diska għalibaw kollha l-Malti. Ġiet mistiedna wkoll kantanta barranija mid-Danimarka Emily de Forest li fl-2013 kienet rebħet il-Eurovision bil-kanzunetta Only Teardrops. Fis-serata kantat il-kanzunetta rebbieħa kif ukoll kanzunetta minn tagħha Typical Love Song. Is-semifinalisti mbagħad ingħaqdu kollha flimkien sabiex ifakru l-memorja ta' Joe Kutajjar u kantaw il-kanzunetta li biha Joe flimkien ma' Helen Micallef irrappreżentaw lil Malta fl-Eurovision fl-1972 l-imħabba. Fl-aħħar tal-kanzunetta ma' semifinalisti ingħaqdet Helen Micallef fuq il-palk. Staqsejthom kollha x'jifhmu l-imħabba u t-tweġiba tagħhom jidhin. L-imħabba u issa kollox lest tal-finali tas-Sibt fejn se jieħdu sehem 16 kantant, kantanta jew grupp. Kollox din is-sena kienu involuti aktar minn 100 awtur u kompożitur. Il-finali, illi se jittella fl-MFCC ta' Qali, se jixxandar b'mod dirett fuq TVM u fuq TVM Plus bil-lingwa tas-sinjali u s-sottotitoli tal-lirika. Qabel is-serata fis-7:15 ser ikun hemm it-tapit l-aħmar. Bil-kantanti se jersqu flimkien mat-tim tagħhom, jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom mumenti qabel ikantaw u forsi jikxfu xi kurżitajiet.